ljudi, dobrodošli u novi klip. Danas ću vam pokazati dva automobila koja sam toliko dobro nabuđio da ne znate, dakle, bukvalno možemo ih malo da ih provozamo posle. Dakle, ovaj klip će trajati najviše 10 minuta i to je to. Tako da, hajde da krenemo, ljudi. Prvi auto koji će, kao što vidite, u mojoj garaži su dva auta. Gay auto i Love Rider auto, dakle Love Rider. Inače, oba dvojica su Love Rideri jer mogu da rade da se dižu gumama. To je ekstra. Freaking cool. Kako ne mogu da otvaram aute? Kako sad da se izbavim? Fuck you. Kako sad ovo? Fuck. Zašto? Kako je jedno gori? Evo ga, jedan isto red, ljudi. Možete stavite kod vaših automobila, oni bukvalno izgore. Fuck. Šta je ovo? Šta gori u mojoj garaži? Freaking moram da uništim ovo. Nažalost. I moj gay auto. Što se dešava ovdje? Fuck! Nemoguće, šta je ovo? Uništiva kola. Visoko se stvori ponovo. Freaking su neuništiva. Ljudi, ovo je najveći bug u igrici. Mrši s toga, moram duga se vatra smoći. Što se ranio sprdo. Šta je sad ovo, fuck. Bežite. Pregaznit ću te. Dođemo. Ako je moguće da je živ, fuck you. Spašavam Grove Street. Šta govori ovoliko? Šta je ovo? Da je neko prosto vatru. Šta je ovo? Možda ne smeju dva auta da se zapali. Evo ga, ljudi, moj Grove Streeterski auto. Dakle, prvi auto koji sam nabuđio je ovaj. Fuck you, ljudi, mnogo je dobar. Dakle, i također ima nitro koji sam sad uključio. Ali ću ugasiti nitro. Ne treba. Ajde da ih ispravamo na brzini koliko su brzi. Oba dvojice imaju nitro. Da se posto tako da su veoma brzi. Fuck you, mnogo su brzi. Rekao sam i ne znam da kontrolišem tako brze automobile. Tako da, CJ, ideš u garažu. Ovaj auto bi ja mogao isto izbaciti, jer mi onako nije korisno. Dakle, to je moj prelep auto koji sam nabuđio. Sljedeći je ovaj ovdje, Pink auto. Pink auto je bukvalno isti kao onaj tamo i on može raditi neke trikove točkovima, jer možete bukvalno stavljati vašim automobilima da budu Grove Streeterski. I ja sam to uradio.
Hop. Čmderep. 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 Znači ovaj više liči kao na grb sibirski, a ovaj manje, se kaže tako. Sada su oba dvojica slupana zbog ovog ovdje budale. Vatrogasci stigli i spasili stvar. Mislim, ja sam spasio stvar, ne oni. Čekaj malo da razvratim garažu. Tako, za sljedeći put kada tu ću stajati, freaking si dosadna. I eto ljudi, to su ta moja dva kola. Ako vam se vidio klip, možete na budžeti kola T101. Kada ću vam možda i klip kako baciti sve, da imate sve pređene modove. To možda, ali nisam siguran. Tako da se vidimo u sljedećoj epizodi.